mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Ni inkuru yahamuye abaturage, ni inkuru yarijije abanyarwanda bamwe barwara imitima. Umukecuru w'imyaka 90 y'amavuko yaje kusangwa munsi y'inzu yitabye Imana. Magingo ngaya umuhungu we niwe ukekwaho icyaha cyo kuba yishe nyina umubyara bitewe no ko yari yaramwimye isambu. Amakuru abaturage batanze bavuga yuko uyu mukecuru w'imyaka 90 yari yarimye uyu mwana wiwe w'imyaka 35 isambu bitewe nuko uyu mwana ahawe isambu y'inkuragobo arangije arayigurisha mu gihe ise yapfaga. Iyo ise yapfuye bamuhaye isambu yitwa inkuragobo, ariko nta gihe kinini cyashije se ayigurisha n'amafaranga ayapfusha ubusa, ayajyana mu ndaya araspendinga arashira. Uyu mukecuru afata umwanzuro kugabanira abandi we amwima isambu. Rero bahoranaga mu makimbirane ashingiye ku mitungo, uyu mwana yaka nyina isambu ariko nyina akayimwima. None uno munsi umukecuru w'imyaka 90 yaje kugaragara munsi y'inzu yitabye Imana, ndetse uyu muhungu wiwe magingo ngaya yafashwe atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Ariko amagambo we yavuze avuga ko atakwica nyina umubyara uko byagenda kose, kubera ko ntago yakwicira umubyeyi, ariko avuga yuko bakora iperereza kugira ngo hagaragare cyangwa hamenyekane uwishe mama wiwe, kubera ko nawe ari mu gahinda n'amarira bitewe nuko abuze umubyeyi yari asigaranye mu buzima bwe. Avuga ko papa wiwe yapfuye, yari asigaranye mama we wenyine, bityo rero ntago atewe ishema no kubona umubyeyi we yapfuye, kandi ntago yakwigera akora ikosa ryo kwica umubyeyi we. Ni ibintu yabwiye ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ntago ryigize ribyitaho, ahubwo ryahise rimuta muri yombi. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB riri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane abishe nyakwigendera w'imyaka 90 akicwa urupfu rw'amayobera ubwo yagaragaye munsi y'inzu yitabye Imana. Umurambo we n'amaraso na make yari ariho, abamwishe bashobora kuba bamunize cyangwa bakamuhereza uburozi, yamara gupfa bakaza kumushyira hano munsi y'inzu kugira ngo bagire ngo yishwe n'izabukuru. Uyu mukecuru rero yajyanwe ku bitaro bya Nyamagabe kugira ngo bamenye icyo yaba yazize, ndetse bemeza yuko yishwe anizwe paka ashijemo umwuka. Murabizi ko abakecuru bafite imbaraga nke. Awamwishe yamunize arangije aramusohora amujugunya munsi y'urugo. Magingo ngaya rero umwana we yafashwe atabwa muri yombi. Amakuru abaturage batanze avuga yuko uyu mwana bahoranaga mu makimbirane, yahoraga avuga yuko azanica nyina umubyara bitewe nuko yamwimye isambu. Bityo rero ayo magambo yavuze no yatumye ajyanwa ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB, aho yari arimo ataka avuga yuko atakwica nyina umubyara. Kugeza magingo ngaya umuturanyi we yavuze yuko agiye kubona umwana wiwe, umwana w'uno mukecuru nyine witabye Imana w'imyaka 90, agiye kubona akabona aje nimugoroba afite ikiziriko mu ntoki cy'ikamba, ariko akakeka yuko iki kiziriko yaba agiye kucyambika akanyana bari bafite. Rero ashobora kuba aricyo yifashishije yica nyina, akaba yamuziritse mu izosi, nyina akagera ubwo ahaburira umwuka bikarangira yitabye Imana kugira ngo asigarane amasambu. Abana bavukana n'uyu mwana ukekwaho kwica nyina bavuze yuko uyu mwana ari we waba wamwishe, kubera ko yamwimye isambu, bikaba aribyo byateye intandaro y'urupfu rwe. Uyu mwana nta mugore afite, yari atarashaka, yari afite imyaka muri za 30, ariko yari akiba iwabo. Ni mu gihe yashatse umugore babyarana umwana amaze gupfa, arangije arwana n'uyu mugore birangira umugore amukubise aramukomeretsa, umugore arahukana bahita bashwana burundu. Uyu mugabo rero ahita abaho nk'ingaramakirambe. Umwana bari bafitanye yitabye Imana, ariko magingo ngaya uyu musore yaragiye arafungwa, bamufunga imyaka 3 yo gukubita no gukomeretsa, none aragarutse. Reba nyina ahise yitaba Imana. Bivuze ngo rero nta kuntu atakekwa icyaha cyo kuba yiciye nyina umubyara. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yababaje abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru rero n'inzego z'ubuyobozi zahageze zivuga yuko uyu mwana yakoze amahano, bityo agende akatirwe icya burundu bitewe n'icyaha yakoze cyo kwica umuntu yabigambiriye. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB rivuga yuko uyu mukecuru yishwe anize, ari ibisubizo biturutse kwa muganga, bavuga yuko yishwe anizwe. Bityo rero uyu mwana akaba agiye gutabwa muri yombi agakatirwa igifungo cya burundu bitewe n'icyaha yakoze cyo kwica nyina umubyara, akamwica nta mpamvu ntacyo.
icyo bapfa, bityo rero akaba agiye gukatirwa icya burundu. Urwishigishiye ararusoma, urumva ko ariwe ubyiteye. Ariko ubugenzacyaha bwavuze yuko magingo aya ari gukorwa irindi perereza bifashishije inzego z'ubuyobozi, inzego z'imidugudu n'inzego z'utugari ndetse n'abaturage, kugira ngo harebe nimba hari undi muntu waba wagaragaye hano impande y'uyu mukecuru witabye Imana, nawe afatwe atabwe muri yombi, mu gihe uyu mwana w'umuhungu bari kumushinja icyaha ndetse avuge n'abandi bakoranye, cyangwa yemeze ko ariwe wamwishe wenyine akatirwa. Ariko ubugenzacyaha bwo buri gukora iperereza. Ni inkuru yashenguye imitima benshi, n'abanyamakuru nabo bararira bifata ku munwa. Hari inkuru iba ikariza abantu benshi, n'abanyamakuru bakarira, n'abagiye gufata inkuru bakarira, bivuze ngo iba ari inkuru y'agahinda, iba ari inkuru iteye ubwoba. Reka nongere mbifurize umunsi mwiza. Amakuru nakagaruka ni mbere bwa mbere ugize kubona umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera. Yari Kidasamura TV Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Tare.